ngicale kuphelile khona into etshana yenza because ufike yaboyinje ngokuphela group sibhizi nje nenze khona mlepheni kanjani condom because kwenziwa condom phana kuthethwa condom yajive poem yonke lento mani phana yenziwa ngiyathethwa ngalapha esitratweni uva hongelela uba ndihamba apha ndihamba kwendawo ngendawo ndiye kuthiwa lo mntana okwasesitratweni sasobhongo ngava sekhona mnakwethu kangibona ubhongo mani Ubhongo ngani mshiye ngapha yafethu mnakwethu silate mani epractice kufuneka siyepractice ekusanda kujoyina njani le nto yena mnakwethu uzawucacisela ngabantu abadala ndileqa ubhongo ngosilate sungishiya mna nakuthi sehle watsho phena mnakwethu sehle masambe ubhongo ungabe ngimshiya ebhongo mnakwethu shosho mna kabhongo nawe ngelizwe ngakhonambo amafu amene nshit ulate wena kuyaphileka pha ndiyaleqa